Yes, ni amakuru atugezeho muri iki gitondo aho M23 yamaze gutangaza ko imaze kwigarurira uduce dushya 15 two muri teritwari ya Rucuru nyuma y'imirwano ikomeye yari imaze igihe isakiranya abarwanyi bawo na FRDC ndetse na FDLR. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kugera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. M23 yemeje ko yigaruriye turiya duce binyuze mu itangazo ryatangajwe n'umuvugizi wayo Major Wiringoma. Uduce uyu mutwe wemeje ko kuri ubu turi kugenzurwa turimo Akabikenke, Bugina, Mbuzi, Kinihira, Mutovu, Muhimbira, Shangi na Nkokwe. M23 kandi iragenzura Kavumu, Nyabikona, Tanda, Rutsiro, Kashari, Bukima na Musezero. Utu duce turiyongera ku mujyi wa Bunagana umaze ibyumweru birenga 3 mu biganza bya M23. Twafashwe nyuma y'amakuru kuwa kabiri yavugaga ko abasirikare babarirwa mu gihumbi ba FRDC bahisemo guhunga imirwano nyuma yo gusumbirizwa n'inyeshyamba. M23 ivuga ko igifite ubushake bwo kugirana ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa nk'uko yo kimwe n'indi mitwe babisabwe n'imyanzuro y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bya East Africa Nairobi mu minsi ishize. Major Wiringoma yavuze by'umwihariko ko biteguye gukomeza guhagarika imirwano, gusa bakaba nta na rimwe bazihanganira ubushotoranyi bw'ingabo za Kongo ndetse n'imitwe ya FDLR na Nyatura iri kuzifasha urugamba. Yunzemo ko bashyigikiye umuhuro wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barahurira i Rwanda muri Angola kuri uyu wa gatatu. Akavuga ko bizeye ko imyanzuro baza gufata igomba gusubiza imbogamizi zabo. Tukiraho kandi Perezida Felix Tshisekedi ubu yamaze kugera muri Angola aho yitabiriye ibiganiro bigiye kumuhuza na Perezida Paul Kagame mu buryo bwo kureba uburyo bazahura umubano w'ibihugu byombi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuri uyu wa kabiri yageze i Rwanda muri Angola aho yitabiriye inama iteganyijwe kuri uyu wa gatatu imuhuza na Perezida Joao Lourenço na Perezida Kagame. Bivuze ko yaharaye mu ijoro ryo kwa kabiri. Ni inama yatumijwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço uyoboye umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari, akaba yaranahawe inshingano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe z'umuhuza mu kibazo cy'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi amaze igihe ashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye n'ingabo ze mu gihe bwo rwavuze ko ibibazo biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishingiye kuri politike y'imbere mu gihugu. Mu kiganiro Perezida Kagame aherutse kugirana na RBA ku wa mbere w'icyumweru ku munsi wo kwibohora, yavuze ko ikosa ryatumye ikibazo cya M23 kidakemurwa ari uko inzego zitandukanye zagerageje kugikemura mu buryo bwa gisirikare aho kwifashisha uburyo bwa politike bushingiye ku gushakira umuti icyatumye uyu mutwe ubaho. Yavuze ko ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyakomeje kwirengagizwa kugeza ubwo bashinga imitwe irwanira uburenganzira bwabo irimo M23. Yavuze ko no muri 2013 ubwo M23 yagabwagaho ibitero igatsindwa, u Rwanda rwakomeje kugaragaza icyo rutekereza ku cyaba umuti w'ibi bibazo. Yagize ati twavuze ibyo dutekereza bikeneye gukemurwa ariko ntabwo byigeze bikemurwa uko bikwiye, niyo mpamvu ibi bibazo bihora bigaruka. Reka ntanga urugero, icyitwa M23 habayeho ikibazo muri 2012, icyo kibazo kizamo ibihugu byose n'uturere harimo n'inzego mpuzamahanga nka Loni. Ibihugu bikomeye bakora ikosa
twagaragaje kiriya gihe ko ibyo bintu bidakemurwa n'imbaraga za gisirikare, ntabwo bisaba ibisubizo bya gisirikare, bisaba igisubizo cya politike. Banzi ibyo tubabwira, barwanya M23 batanumva impamvu yavutse, barayitsinda. Abarwanyi bahungira mu bihugu bibiri, igice kimwe kijya muri Uganda, ikindi gice kiza mu Rwanda, ndetse bamwe baracyari mu Rwanda, abandi bari muri Uganda. Perezida Kagame yavuze ko hari hakenewe igisubizo cya politike batigeze bumva. Yavuze ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda ari abaturage b'icyo gihugu, kandi uburyo bisanzemo ntago byabazwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa u Rwanda. Turaza rero kuguma tubakurikiranira amakuru yuko biraza kugenda hagati ya Perezida Kisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame. Biteganyijwe ko bari buze guhura uyu munsi kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 z'ukwa karindwi 2022. Turaza kubakurikiranira ayo makuru 5/5. rero imuze gucikwa. Paradizo TV turaza kuhababera, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe rero uyu muracikwa, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho amakuru abagiye atandukanye, especially muri iki gihe amakuru ari kubera mu karere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje kugenda yigarurira imijyi igiye itandukanye. Rero reka mbabwire ngo komeze mugire ibihe byiza, kandi tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Nyagasani ushobora byose akomeze abahundagazeho imigisha mu byo mukora byose. Muhorana na Bukarif utajya uhwema kubagezaho amakuru aba atariho ivumbi. Reka tubonane ubutaha, bye bye.